nibona nko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere naraperforminze bakajya bavuga ngo ça c'est pas possible iyo ni AI kabisa. urumva Miss Jojo nawe ntarasohoka ari mu kiragano kizaza ntabwo abaho yasha uriya munsi waraduhaye wa mugabo. Erega nabikoze mureba sinzi impamvu mubyirengagiza si ukujya mu mushaka oya ntabwo twabyemera twese twavuze kariya kigome. Bushido yaje ari birenze kwemera pe wamufisiti yawe kuki ushaka gukanya ubwoko bw'Imana oya n'abayuda ahubwo biradutugura turavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Byatangiye ari imikino birashoboka gute urumva ni nkuko Mico afite indirimbo itangira kirara mwana wa mama thank you for Mico afite ingoma itangira ngo ngende indirimbo zanjye ngo zitangira ngo gahoro gahoro ngo kagenda ngo niyicariye ngo nkagenda amaguruka ngo gake abantu badakunda ko dukora utu live muzicwa n'agahinda kazabamara ikereka ni mu nyakafone kandi nabwo nzagura indi mfite amafaranga yandi urumva ngo abantu ngo badakunda kira barabuye ngo abantu badakunda ngo ko nkora utu live ngo amanzi ngo bari ku tu live twiwanyu wowe hari utu live twanyu ntwaye niko bavuga ubwiza bw'araje God urareba sibyo yarapfuye yagiye kwa data Bibiliya avuga ngo ndetse na Bruce nawe abyaje ahita aza mu izina rya Amen. Reka ngaho tumwumve Melo ngaho uvuga rata Amen. Melo vuga ibi bintu uyu mugabo avuze Melody yigeze kubimbwira reka mbaze amajeri kandangiza ibyo nagiye kuvuga nahita nawe ngusubiza yego hari igihe ngiye nizera ibintu nizera reality urumva ikintu cya mbere ndetse ko ibintu umuntu ari kuvuga ari byiza numva nshaka kubyumva ariko ndabona ari n'umuntu mukuru n'umuntu azi ubwenge n'umuntu mukuru ibyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko ngomba kwicara nkabanza nkigamo gake umuntu nazajya bari kutubwira shamba je mupohesha amanya mubyo mureka twumve byine ibisigaye nabyo tuze kubijyamo hanyuma kuri amaji yego ikindi amina n'ijambo naryo ry'igiheburayo rivuga ngo bibe bityo njyewe nakiriye ubuhanuzi bwa pasiteri nanjye narabwakiriye rega Melody kabisa ariko numvise warakiriye nka bumwe ubundi bukakunyura mu myanya y'intoki wagira ngo babuguhaye mu mavuta. Ladies and gentlemen, nizere ko umeze neza aho udukurikiye uri hose. Iyi ni Step Up News, uraza kuba uri kumwe n'umuhungu wawe nk'ibisanzwe DJ and Shop of Sound Master Vibe n'ibindi. Ubwo mbanje ngo twiganirire amakuru ari kuvugwa muri entertainment kugira ngo nkubwire aho industry igeze nkuha amakuru umunsi ku wundi. Mwibutsa ko turi gutangira ukwezi kwa kabiri, ukwezi k'urukundo, ukwezi kw'intwari. Nizere ko umunsi we wagenze neza aho udukurikiye uri hose. Nimba bitanagenze neza jani ubutanga, izera Imana yuko ejo bizagenda neza. Nanjye mbanje ngo twiganire ku makuru, ndaje nkubwire amakuru menshi agiye atandukanye. Turahigwa Moses akaba yajuririye kuba yarakatiwe igifungo cy'umwaka. Bamwita Sherry Silver akaba yagaragaye Zanzibar ari kumwe n'uwikeza Pamela. Bamwita Christopher yakubise arabaga avuga yuko nta muhanzi wa mbere mu Rwanda uhari. Bamwita Pastor Hakim akaba akomeje gucimaka, akaba ari nabwo yahanuriye Bruce Melody, ari nawe yahanuriye Busharika azakorana kurabona Jason Bieber. Nkubwira yuko ibyabereye kuri live ubwo Bruce Melody na Godfather bari live n'abandi bose nababushari ndaje byose mbigusobanuye mu buryo burambuye. Reka tumanze dukore ku mafaranga ndagaruka mu kanya. Mwibutsa yuko nawe ushaka kwamamaza watwandikira nimero ni 079 63 82 64 7.
reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or incognito entertainment with Kevin photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin photographer, online service, make more than one with us. Okay, yeah, alright, nyemerera dutangire gutya. Bamwe Turahirwa Moses akaba yarakatiwe umwaka umwe ubwo yashinjwaga gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu munsi akaba aribwo yanditse avuga yuko ashaka kujurira icyemezo cyafashwe n'urukiko. Nyemerera tumanze tuvuge kuri Bruce Melody code 001. Ahangaho umupfumu arapfuye ubwo Bruce Melody yari muri Tanzania, akaba aribwo yahuye na Diamond Platnumz, bakaba bahuye bakaganira ku bintu byinshi bitandukanye. Abantu bibazaga impamvu Diamond atagikurikirana Bruce Melody, atamufasha guteza imbere indirimbo ye Pompo, ariko uyu munsi bakaba bahuye bakaganira. Bruce Melody kadukomeze tumuganira ubwo yari live ari kumwe na Godfather, nibwo Pastor Hakim yaje atangaza ibintu bidasanzwe. Uyu mupasiteri ukomeje kuvugisha abantu benshi cyane, ndaje ngushiremo amajwi ye ubundi nze tumuganiraho muka. Ubwiza bw'araje God urareba sibyo yarapfuye Yesu Kristo yapfuye. yagiye kwa data. Bibiliya avuga ngo Ndetse na Bruce nawe abyaje ahita aza mu izina rya amen. Reka ngaho tumwumve. Melo ngaho vuga rata. Amen. Melo vuga. Ibi bintu uyu mugabo avuze Melody yigeze kubimbwira. Reka mbaze amajeri kandangiza ibyo ngiye kuvuga nahita nawe ngusubiza. Yego. Hari igihe ngiye nizera ibintu, nizera reality. Urumva ikintu cya mbere ndetse ko ibintu umuntu ari kuvuga ari byiza numva nshaka kubyumva, ariko ndabona ari n'umuntu mukuru, n'umuntu azi ubwenge, azi n'umuntu mukuru. Ubwenge. Ibyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko ngomba kwicara nkabanza nkigamo gake. Umuntu nazajya bari kutubwira sha mujye mupohesha amani mujye mureka twumve byine ibisigaye nabyo tuze kubijyamo. Hanyuma kuri amaji Yego. ikindi amina n'ijambo naryo ry'igiheburayo rivuga ngo bibe bityo. Njyewe nakiriye ubuhanuzi bwa pasiteri nanjye narabwakiriye rega Melody kabisa, ariko numvise warakiriye nka bumwe ubundi bukakunyura mu myanya y'intoki wagira ngo babuguhaye mu mavuta. Okay, ya uyu mupasiteri ukomeje guca impaka akaba yavuze buryo ki Bruce Melody ngariwe agiye kuba umuhanzi wa mbere muri East Africa. Sinzi nimba wizera ubuhanuzi bwe, gusa njye sinemeranya nawe habe na gato. Bamwita Pastor Hakim ukomeje kwegera abahanzi bo mu by'imyidagaduro. Bamwe bari kuvuga ko ari truth ari gukoreshwa kugira ngo akomeze avugwa ahantu hose, abandi bati ari gukomeza avuga akora umurimo w'Imana. Sinzi uko byumva, gusa Pastor Hakim nawe akomeje guca impaka muri industry nyarwanda. Grammy Award yakomeje kuvugwa ahantu hose, hajemo udusha twinshi. Ubwo umunyagwenya nawe yakoze agasha ubwo yibasiriye uwo bita Donald Trump, bamwita Trevor Noah, akaba yateye brage nyinshi kuri Donald Trump, aribwo Donald Trump yatangaje yuko agiye kumurega ku nkiko. Ariko inkuru yakomeje kuvugwa n'uwitwa Davido ubwo yari ari mu gitaramo akimara kubona ko yatsinzwe, kwihangana byamunaniye ubwo no gutaha byakomeje kugorana. Ubwo umugore we
ari we wamufashije kumuhumuriza kugira ngo abe yataha. Bamwita Christopher, ubwo yari ari kuganira avuga yuko nta muhanzi wa mbere ubaho. Christopher yakomeje avuga buryo ki nta muhanzi wa mbere ubaho. Christopher yavuze ati ngabo mbita abahanzi ba mbere n'abahanzi ba mbere mu biki. Yavuze ko mu Rwanda umuntu agera igihe akamenyekana ahantu hose, ibyo atari byo byatuma yitwa umuhanzi wa mbere. Narakubwiye ngo abantu bari mu rukundo bararyohewe, sinasohoka nakubwiye mu nkuru z'urukundo. Bamwita Hamilton na Kardashian bakaba bakomeje kugaragara mu rukundo. Ubwo ibinyamakuru byinshi bikomeza kwandika ko bari mu rukundo rw'ibanga, nibwo hagaragaye video basohokeye muri hoteli. Mwibutsa yuko turi mu kwezi kwa kabiri kw'abakundana. Nyemerera tuganire kuri Sherry Silver wagaragaye Zanzibar muri Tanzania, ubwo ari kumwe n'uwikiza Pamela aho bagiye guserebura birthday ye. Akaba ari birthday bagiye guserebura aho bita Zanzibar. Nyemerera nkubwire gutya, bagiye bavuga ko siporo ari ubuzima. Nemba nawe ushaka gukora siporo bamwita Rene Fabrice, trainer. Akaba ari we uri kugenda afasha abantu benshi mu gukora siporo. Nawe mufollowing kuri Facebook yitwa Rene Trainer. Unyarukiye no kuri Instagram yitwa Rene Fabrice. Agenda aguha video akwereka buryo ki wakora siporo mu buryo bwiza. Okay, reka dusoze mu buryo tukubwira ko umuhanzi Israel Mbonye agiye gukorera igitaramo mu Bubiligi. Israel Mbonye ukomeje guca uduhigo twinshi, ukomeje kuba umwe mu bahanzi bakomeje gutera imbere mu buryo butangaje. Akaba yatangaje ko agiye gukorera igitaramo mu Bubiligi. Ni igitaramo gikeka ko kizaba kiza cyane kuko ibitaramo akora byaba hanze y'igihugu no mu Rwanda bikomeza kuba ibitaramo bidasanzwe. Reka nkomeze mwifurize isha n'umugisha nk'uko kwezi kwa kabiri. Ikiganiro nakagaruka Step Up News. Kora share, ukore comment, twongere duhure mu kanya. Amakuru update yose n'ahandi wayumva usibye no kuri Step Up TV show. Ku mugaragaro nkaba nangaje ko dutangiye move zo kugira subscribers 4,000. Iki cyumweru ntabwo kigombwa kurangira tutuzuza 4,000. Nimba ukunda Step Up TV show ukaba ukunda ibikorwa dukora, icyo ngusaba kora share, comment, udufashe muri urugendo rwo kuzuza 4,000. Yari DJ Shop of Soul Master Vibe n'ibindi. Reka manze nkore ku mafaranga ikiganiro mubwira ko cyo ari akagaruka. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in Kevin Entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one with us.